जतननो सारि kaham, जतननो सानजा kaham, जतननो hor kaham, जतननो dibor kaham, जतननो fung kaham. Haike okra sakar rongno जतननो tani sak salai tayani YouTube family dongno जतननो lamsugo ketal video. Tini video ungka norok जतनो saimano miya Narendra Modi Faimani haike o jagao Chini Tiprasa neta no nukha khoroksa abo ungkha Chini sar Animesh haike bono simi nukgo haike te neta no tamni bagui nugya eba bokhe tam bagui phaikya abongkha public rongni sungmung haike bini bagui to amsuk ang kabangma topic eba kabangma kok to saglang haike bono khoroksa Tiprasa angai bo je miyani program je Chini Narendra Modi PM Faimani din miya to no jotono saimano tam bagui Chini Tiprasa khoroksa neta sar Animesh bo bono sim sinu tam bagui bono simi nuk eba bo buni wansung mong kabangma tongo amuka borok ni wansung mute public roni wansung mong haike comment so comment kaidi bo Tripura mo sa tong tei bo eba BJP bo da thang no thangya abo jora saimanai eba borok ni sungmung siang tini sawo amba inor bhai wansuk comment posa comment kaidi inorok no ang sanai laithine jorabo abungkha Chini Tiprasa Manadhan Tripura bini labar tanjakmani am bagui o jagao Chini da David thangka eba kok saka tam bagui kok saka bahai kok saka phaidi chung bini khuktuino chung khana lainai je Chini Tiprasa Manadhan Tripura ni labar tanjakmani bomo kipli mai phinai da o mo je bini Chini agriculture by tanjakmani abo kifili mai phinai da tini oroto Chini da David murasing thangjak boro thangai Chini Tiprasa Manadhan Tripura no bo kok kesar kha eba kok saka tam kok saka phadiching o video naliyana. आज यहाँ पे हम लोग हमारा मनोधन त्रिपुरा के साथ हम लोग सब लोग एक साथ आए हैं और हमारा मनोधन त्रिपुरा के साथ आज जो अन्याय हुआ है, आज जो ये प्रशासन को इस्तेमाल करके ये जो उनका रावर का चारा जो काटा गया है, ये सिर्फ मनोधन त्रिपुरा के ऊपर अटैक नहीं है, ये त्रिपुरा का गरीब नागरिक और एक गरीब तिप्रासा के ऊपर अटैक, और ये हम लोग सहन नहीं करने वाला है। बहुत हो गया। हम अगरतला से दिल्ली तक इसलिए पैदल चले ताकि गवर्नमेंट और सरकार को उनको याद दिलाया जाए कि ये अपना ही जमीन में तिप्रासा लोग आज पिछले 75 इयर्स से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हम लोग झंडा लिए, हम लोग आवाज उठाए, हमारा तिप्रासा के खिलाफ अन्याय हो रहा है, हमारा ही जमीन में हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमारा ही जमीन में हमारा रावर काटा जा रहा है, हमारे ही जमीन में हमारा जमीन को किसको पाटा दिया जाए और कौन सा खास जगह को जोड़ जगह बनाया जाए, ये कोई दूसरा लोग आके डिसीजन ले रहा है। हमारा ही राज्य में हमारा ही भाषा हम कौन सा स्क्रिप्ट में लेके आज ये दूसरा लोग आके डिसीजन ले रहा है।
और ये हम लोग सहन नहीं करने वाला है। हम लोग 2018 में पूरा तिपरासा मिलके इसलिए लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को यहां से उखाड़ा, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने तिपरासा के साथ पिछले 35 साल से उन्होंने अन्याय किया, तिपरासा को गरीब रखा, तिपरासा एरिया में एक भी सिटी नहीं बनवा पाया। No joto no buji khna da David murasing tamo saya no joto no buji khna haike norok da David murasing bo Chini Tiprasa ni bai kaham da khlai tong hami da khlai tong please comment box comment khai di te khoroksa Chini Tiprasa juk eba bwrei khoroksa e bibo phaye kaisa video remani bagui aboni bagai kok bangmani tamoni tui kok bangkha phaidi ang tomo an khok bai to sagla phari jeng video naioi bo tamu cha saya abo jeng bujilayano Mia kaisang video upload khaimani je mane buri rok no ang unko samani mane buri rok shikla rok 25-30 bosor ngai bo kaija gya tongui tongo norok bashabutui norok ni naina musung gya da amti hne ang kaisa video upload khaimani do hanga kabang ma borok rok no a video no chaja kha borok unko agree bo ungkha tai baksa 1-2 jon borok hangkai borok ano sabo mane commento sapayo je borok ni ichha borok ni life hunoi hangkai borok ni ichha borok ni life no amo ang bo saimano ang bo ani opinion rama se ani advice ang rama se do advice ba free of cost se ble amo ba nung bo ani comment to phai nung bo advice no rui tongo nung bo comment no khai tongo haye deba hangkai nung no je comment khainai a chala no nung bo amti boys ganang bri bai nung niji se ka da kai jak no nung niji se kai jak galak nung niji no chabo chaja galak nang hangkai nung bahai ke ani comment to phai sai tong phai kya je borok ni ichha borok ni life hunai norok chalarok no bisi amti sau bising norok dol by dol norok salayo tebo omo unko buri chik ungkha amti hni norok se tebo salayo ang ba kubui kok se sable buri rok ni kubui no je health ni unko tise sang sau mane sung buri rok hangkai 9 mas bas ha bohogo tonna ni apore se delivery wngo hangkai 9 mas toni damano amo buri rok ni amo real problem ni bagi no ang amo samani buri rok ni side teita mane dati kaija ka hangkai dati no charai bo ngi thangnai hangkai amo age by bo basha ni bagi bo kaham tai age ni mane age by bo charai ngi thangka hangkai buri ni bagi bo kaham ang amo se samani কিন্তু বাক্সা চালারো খঙ্কাই মানে একদম মানে পুরা মানে নেগেটিভ মাইন্ড বরক নি নেগেটিভ মাইন্ড তুই বরক ফাইলাইও তাই কমেন্ট খাইলাইও বরক और आं तामो हामिया तामो चाया कक साकाबा अमो बा रियलिटी से अमो बा कुबुई कक से अमो बा नरक तो जतन बुझि खना ओ तिप्रा जुक चिनी बुखुक कक कसरमानी जे बकक सामानी हिंके बो लाइथानाय jorabo bini Facebook ebe ebibo kaisa video like bo video claimani abungkha chini borongni bagi samani ta bot om borini bagi samani men joto borini bagi nu sabo liko around flight 25-26 apurongno kasiki faidi dati ni samani ta abo bo samani karanka abungkha dati kaji eba dati jora eba lai thanga hinke budishik ngai eba abong ka chelarok bono ignore khainai amtiro hinai dati kaji khanke chau ni samanita haike ang tini bini je video no eba bini kok no ang to reply dia but bokox je samani ko reality samase abusang sawo bo samani hinke je years grade around like 25-26 amti beri dati nung kajek faidi haike es rogbo dati hinge te chini shehera abo naithogui gorong naithogui tongo ta ambagai dati kajek di eba nini
futures एबा abo datino hamnai tai जों video to saimi deba 9 month एबा बोसानो मा तनियो बहगा abo जरे मतेनो अंगि पाहियां के चावो जे बो सामनि कं के मो reality कुबुनो तु सामानसे हाइकेनो र भाइवान सुक कमेन्ट्स बक्स कमेन्ट खालि तिन बे कामसनो जतन हामबाय नरक बाय माल फिनाय नेक्स्ट भिडियो बाय बाय